Hello perlok, saya sempat ngap yang sobai fish akan ke YouTube channel jonga ke Moments 23. Te perlok mentasngi nga don sini sya like and sell. Sinong ga badon sya jan sora. Te perlok mentasngi nga ikendu ini iba thungpan, iba pan sola ne. Te boleh ngaku aban ring video. Te kadau kalong ne perlok ba let's say bu na preng jong pi tharai bai ba ya upan ki thung bai tang sagi than long hari khasi jongi. Yau pan ki thong mai tang sagi thai melim thai smith kum tu ndai ha kani ke video perok ngaku aban pensisya ba ya upan wat chinisha thai waru long ban rep ti la da phim ngai ru perlok phila ban pe yang ni pe yang tu po siang kidon kini ki pan badang fresh ba te utung tu iba ini idang ti kum tu phila ban i yang tu pe kimet ba ki pan te skawai pada ka jingya pher hang ni kalong ba ya kini ki phan lathung da kita ki sebo ki bayo bai na kamariang lani da tin phareng ki ong kita ki organic manure ka sebo ki bayo na kamariang ti ngatrai kani ka video kala pensisya pila anget ti tangkum ni he perlo kala biang ngin saya kendu biang hakawi video so ban like ban subscribe ban share